wikirwe iguru y'imyaka 13 na igo abarinse y'imyaka iyo nigo ingoro mokora buna antivirus papa antivirus ingoro motindu buna antivirus papa antivirus ingoro mochanja buna antivirus papa antivirus ebinta gokora yeto kwegena tokwegena amangana gokwana tokwegena tokwegena ebituka kabwate toweketa ebisanga gokora towetiema diga wetiema diga wetiema Gote pineki. Gote unsai. Ubokora ubwata. Ya dali bokora. Agime dengira konda aguna kwatia magina aragini ndo jinjira kwante biri. Ndai mose. Abantu bansekera matuka mangena abantu bandukira tyo muguku. Maite na na. Tege toge ndo kurushuda sa abantu reki atwe ase muguku. Kaki nabo. Nabo. Ngojuri kwa sibege tubona use. Ngo sibandi biri. Aya kwa sete yo mukungu. Tokote yo mukungu wangu sibando mwe dengo sibana na burukani soda na mangena madenga ki. Aya jora aya. Ayuko nyaruka. Nani ikoko soka sikutene ni otomini kunyura maruna anje jomo jomo ngote biga. Yesu na ajicha. Jirika kontori. Ayiko ukunyo marubutuko. Mama safi. Kai, mama safi bono naro lilo kosono mungao. Pasta kaki pasta. Buyole. Pasta mbiya mono kaki. Ngasio karako korabwo. Naro siri kuri mugondo. Na ikanyomba alibwo. Aligese naraba emosiegete. Bana. Lakini rende nagambira na abana bawe ya sana mama safi. Wakolde uya kaki pasta mbiya mono karibu. Asante. Nanje tikanda cha kunda gokwanya ekegara. Baka mugondo pasta. Tingana lyo monene ya tikangije baba. Yangi mama safi tingana lyo monene eliko randi kwandonzi. Pasta kaki mbiya mono. Nagokiro korasa. Mbiya mono kaki mbiya mono pasta. Mbiya mono kaki abantu basomba ba monene. Asante. Tiganya sato seni twese ekegara nga egasyo kora nengiyere. Asante. Na ikagaria. Nanyora nga enyombo osiegete lakini aronga negasi wacha. Lakini rende nga ne ekirenga kyane ne kingondi cyane nacha ko ngaikia chiete. Ngatigari agatengo gari pasta nacha gotabokia. Nono na eteke barua ga iga ngacha kondemera ngacha kora bya masakara no yonda acha korema no cha rora biri. Ona buga ga anje kana korira kane yangenda ni nkoraki ni ndosi no nyera nchimbeke munu. No maene. Akambire na bana ba batimanyora tibonzi. Bono. Inanyora mukamo muratu agambire nere lakini nanyora bwate mechande menke. Siwezi sahau watu kwa. Kwani asaya? Eka tingiro kiale. Koro kana muntu nateraria bororo olinse. Antire emboliana mache. Aye baba nakure. Oi ngai bana nasiba kuchi. Anchuko bale. Emboliana nera boli. Yo mate besa ndabo tibu ye ngise ko bangangu nyunde sparoche. Ni wage tingo. Tiango tebi ka baba. Kwenye kuguneli bukoraje kura guneli. Nake. Ere yango. Ere yake enda buse. Enda buse. Enda buse. Orade 1-0 isatu. Isato eneli kwa yango. Tiango tebi ka. Ndega aki. Abasi mo swati ominto naro. Elia. Swati ominto naro tumire bintu bya matembo. Bone ko Ulwanda yati uri kesengwere ndeka tali. Uri katali. Bone chibasi chiri katoma. Tiga ko kora. Tingo ko yera ko. Bone. Ndeta ko enda ndakuri kinturani.
endo ndikaje musubati kumugaiga uyu ngurege ntiga twabera nare gukiri we tari machiya so manye techa ngero kupimira umuntu tati ucha koera tari machiya kuri kindu umuntu murara mugurire igasi ni murabere ugiye mako kongo bukamba ninga ire ngokonga ningona wasaba itinga kwa kiro kigana rako tai umaita no muntu mya sana ebo ndende ngobere siri umaita ngora itanda ali sebucha beli nana kwa kuna kuingonya buchabeli tiga mangana buchabeli nguro kapira ukona mangana buchabeli rako tebi aye mbori anaje mama ni como gasuni nitire yo terani mache mbori nasi beta ai ya ga baba buchabeli bane mbori ane nasi beta baba yesu ngiyagenda ha mbori ane nasi beta ngiyagenda Baca bande. Baca video bande nasi bembori ane gabuja. Pak jani. Iko ya si haye. Wacha aye mama na ile rambai. Yeso. Embori ane na yere piendo. Wacha agora mopole. Gora mo. Na nji embori ane ko yembo. Embori ane akata kapiendo. Embori ane asma agora yere. Tiga kote binjira na kireke to na kireke to. Para na mo. Kireke. Tebe ngereza Ko ko ngikon. Ko ngikon. Yen to na bale tere chusi. Na manyoli. No. Mama ko sengo. Omongino ko. Omongino. Oh, no te sasoki. Sasoki. Divirasi. Na mo boy. Karate kapiendo. Ahina ngora karanga iragala. Karate kapiendo. Ngora yana ke. Tebe ngereza ngo. Na ko tenya masuku no gali mo ko duito. Ngo. Na ko tenya masuku no mo ina. Ya masaku. Arab na antivirasi aberge tembuli. Anyi bigite yereso. Antivirasi. Antivirasi. Mukakone. Omwanchione. Langu nanti nanya ke sini. Rusi wala buangku, rusi buang ke basi, buang gay. Anda. Oye, diganya ko sumeta tanto chose ni moro. Opele ko ngora. Para mwasasoki. Dali aja. Oni bisati bantu ime. Aki ko omungino ko kusasoki uri konya manu mate we bano. Oma ko woro. Arafu oma ko munili mpuli iri buye mu. Iri buye mu ika. Emboli piento. Ko iguna bata. ingonya njikumurikire nduranga ki lakini mukungu na maitenga na njino musacha kanyira abantu batora gambu yaka uranyereza anakungwanira ngaki ngayaya antivirus yanje andete nyumba anje bono ngiburi ngaki na inje bono nakaroje nganinga chandete mukane nyumba lakini aroje ni mukaho tata basake duwe kaine ayeka bari tubone tora baki nje bete ena riji korre kanya yo kugure kimuka akorera urone kumete kura bwata nara makosa era batamna ke ngakari to ngakari bwata besa medoni bwata besa mungu kwa kisuru ngakari lakini nara kwa kalimo igo onge baro mia ta eno mono mia one ndokera onekega kwara akabucha begie kera gujuna kwaerora ekero kwara sibere kambete gona karosi sauti ngaki ekero kau gukwa nanyare gukura yebo ningo ekyo ninga batata ekero kau gukwa kwara mwaka una karosi ndane sibene sibere ga tata ekero kau gukwa ekero manyanga ki karosi sauti ara chikurira ririu kara ire gaburi baku nakisatiere mamu shadi ya gora tobade jibesa kakishwa ene wewe boderi bakiki Embori aneribu. Antivirus mugwateribu. Eribu. Sasa okyo antivirus eribu. Kosa kankwires ocho modinga ngajiribu. Omongino ina manyitra kini. Ngajiribu. Yani sasa okyo mongino ria monero ri onge magokoro.
Namukani na kii. Atika antivirus. Atika ni ngoma yane. Takari koigu. Ora ya kama sambada. Totorocha. Yani sasoki. Totorocha bgaye. Yani emboli yane elibu ya moiga. Aya. Na igunyoko kakoteba iga mama safi. Ata ngakwira asomugambi. Na tata ngai gakongera. Ata bati kungera somugambi. Kwira asomugambi. Ngira kora. Pone mechandeji. Imechane ngechu ya ruera. Pastor na tata. Wakorire bya gwachire bwone. Bya muno. Anya kwanyora umwana uri ona buchabiri. Yani gakitiga. Mumurono onchandire yani pastor onyandi kware komanya kwa uchana pastor iko nanda karoko chiemeje yabantu buno mujoyo no sali gitiga okware gontebya. Konangana tigara nonye nisi kotingicha nonye mugondo. Asaba somba bomonene. Mungina mama safi. Bagotebanga no Yesu Kristo agocha gocha buno muibi. Chingati omu pastor agocha gosoma sabe bomonene agocha ngakenda yonse. Bona bunembe chandelia umwana uri wangeresa mukamumura ngangeresa naruoro namusomere kefungo yasaburu kyagotebanga ki onde bwensi na gache nyomba onde bwensi na twara buteneri bwe nyomba nde yonse onde bwensi uchare ketongo Kenya sae uyako legasi yabosa onyo munene nyasa takolitiki tayo ase gono tomero munene na kumumanya nakumokorera ase ngencho ngaketenga ongen tangeresa ti lakini ngaketenga maraguri ochire ase bachire kotigo mwako ya maru osinyire bono ne namotenga ki tigatamero munene acha Jumapili kanisa amutamero monene enkoro yabo etoriwe nayo mongina mama safi ngaibono kwagenda naye pastor gwakwane yani bakana igure enkoro yana tigansi bukenko tai pastor no monto Yesu bakana ranga kwandra bakaime bya mono ntu agenda oboragori kana agenda oboragori nkamana kotai gunganchiero mosu batinaro mongina gete go saliri umwana oyone mo antivirus arone aro mosaliri piyani bakekerecha gekangichera arone kerecha kyangicherete ngando oboragori Ingoro mokora buna antivirus antivirus Ingoro motindu buna antivirus antivirus Ingoro mochanja buna antivirus antivirus Ndizi TV obwenso bwomugushi nigo bono yakho nikirundekerene nego kurentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asorogon korbogusi niji county chito etanaine una county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nichisemo chinde chinyinge nigo kotonyora aside kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore irio yao igoiko yenyore Dizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi Dizi TV obwensu vuomugusi Maete chiba sengoro kuchira marieta mange sana ekeboko orwenyi yudo amagomba tunda chinyinga karangeri umwana umwabo wono chintunda chinyinge make use obuyo mutakeire skuru chego abana mbatakeire bitabu muntu ngwe bware chiri buga ikomi kila rituko muntu ngwe bware 10,000 na mwiso bwe week 1200 ko pocket wese ko wali my friend ayenga yugo tikara okobwa na kwomogoko waye igwa Igoko genda se simu yao ya koboko lipa na M-Pesa genda se baby business number 51 54 50 account ndizi okubeka emya yemo yokai unokubeka chintunda chinyinge chance yao yobobwi igere guru chintunda chinyinga karangeri umwana umwabo wono chintunda chinyinge make use egosoriye yokwebwere nenko nigo yanchireni kiombe ya PCLB ne namba ya 002660 egosoriye ni yabantu bari myaka 13 guche igoro Peak Uniforms and Sports Center nigo bakoroshia na koonye chianga buna chi t-shirt chia round neck collar t-shirt chi sweater chi shati chimekoni mienge ni chimekoni metambe ebitamba byukwarwa burere ne byogotugo moito chi track suit chi pajama chokorarira imipira yenkoyo neria ya netball chi socks chi jasi chi tai chi sukuru au na boigo ngokora bari embroidery
korosia bari chisweta nabo igokobeka amaliko asichianga gose labeling nigo bagutoka asamagacho abaraka building imeyumuchukisi ejuere angine supermarket ya Shivling gusumwa kirisimi root ase namba enoti isano na ibere enoti isato kianda isano na isato isano nemo enoti Peak Uniforms and Sports Center edukeyemo asoko nyora chi uniforms chozi nebintu by'ugukorera kigosori. Chinyagetari Njiraroro Korende Ram Hospital Kisi nebwate birenko bigoro byobokoreri asubo bwenia egati yobokoreri babwate namona in and out patient MCH clinic gose maternity nabogo kora consultation mbabwate pharmacy ultrasound CT scan ngokora bale x-ray dialysis kubwenya bale emechando ya maino naboigo amangana y'ebirole bya maiso uko baruogoke gosoko baruokonene naboigo mbabwate obukoreri bwa ambulance chinsemero ngibirinainye mbabwate chinchira au chugwakanira egati yabo chire NHIF AON Dental na Linda Mama asebali yabagutumia NHIF tibali guhakana besa chinde chigoro magiga yoko bweniwa buna inpatient naboko batarera asinyagetari yabo ya Ram Hospital eyuerange n'ekigambiro kya Kisi Low Codes gose bakiresimi ase namba enoti isano na ibere isato kianda ibere isano na isato kianda Ram Hospital Kisi, health first and health always. Ndizi TV ubwanzu bw'umuguzi Ngoro mokora buna antivirus Papa antivirus Ngoro motindu buna antivirus Papa antivirus Ngoro mochanja buna antivirus Papa antivirus Ebinta gokora yeto kwegena Tokwegena nganga gwa ibire bituma gwa korere kibo chabelio kuri botiri nini gwasinyire otira sama sa ojire sawa ka mujatena katebi jina riko umertire bituma kali na iweto kwa kitoka kwana tikidango tari ko motebe ana gechi tari ko motebe koraiga maita mangana bo chabelia ko na kondro na korengere linga kia kertoko bera ko mangingo jana na motebe bintu umura goliyo yakamna kontenga ngende ngoli sasoki umungiro yakuru sasoki ngende mugoliye ngo kensubati omoswa omoswa karona mugoliri inyorete nganyonyenye arafu mana koko karona nyonyenyire ngamana kokoreki mana kumurangeri omuragori oyo nande murangeri ngache koliengo keye matana nde nkaregosa nkabori omurago nanda acho karansa acho koliengo ko bana gose igo ninchi yanne kibona nanda acho bona nanda acho koliengo ebirenge ebina bibyandeta bono mbasabere buna nasabire omwana antivirus namobekira sama safo notimonyo wonyoreti nayo mongi na mama safi yangobeka sama sabo asenge enchonga amanga nonsi pia yogokwana epipiriye igemoronsi pi igemurekete nande ndoche iga bone iga sai kuchaka rero litukurarera omongi na mama safi tikakogenda maragori motamero monene motebi ngatata emesige yane mbwate nyembogorerie tikango sabira asenge enchonga ande naragendo bw'umunyamusira nkabuga nande mbwatire sasoki oyo munyamusira abimbe nonye nendaru yani tobasa goita monto emechando yonsi pereri nyasaye tobasa goita monto ekiagera goko moita amechando ya yonsi pi igogocha kobalerwa ekine chinga kichomwalyo tikango sabere babo mongi na mama safi egere nyasako konye naye Jumapili obwati omwana olio mukama mura moche kanisa no mumuru antivirus nyasaye ngo mokonyare igando kanto kumubeka sama sabo tikango sabere baba nyasaye nako manyete tato monene mbuja mona somongi na mama safi wati okobwati omonene eke maene ni geiga kitorolo bakeni no nencha ni gari antivirus na sasoki ga na sasoki kwanza kwanza tari ngambo begaki ora
Ora mpibe bano. Ngingo kimira gose Usina kwa ngwana tio mbodi. gose ni chana kone. Igona yo ngakirte dirio ka. Kumonje kuba mainga tingo mbona ngikina kone. Ngai tawera sende bali. Ngai isa soki bali. Kwaji. Yani sauri wakati bese jiga. Tengo kutandima. Bake ngozi wete bikoro. Tokalega. Urende mamu mino koranga bate kukwire so mugambi. Aikara bengo kwiroro. Tangana busia ona kuguru mugambi meta bagambi abange. Mbaindi kwa muri siringi 200 mugurite busa igene chaiga mangana yokoli. Tiga kubwa kinga kichonsi naye obwetonsi. Ngana liya utatenya sali cyo asenkora yaye. Tata komo konyo monene omuchoyo nyare gutulika tata nyasaye obwa mono mwana uri ayo kurwa antivirus nyare gutige byonsi akubwatikera nayo mu byo monene Mambyo ni kuko ngangite iga bwana nanje bo. Mugambi utanga tabiga ayekwa genda ndake kwabika kibese byara gese kwabika yekwana kwa mutacha gese kwabika gitabu lyo kwanda kole bintu byaka le sali kibeke yekwana koro kigo na koro kiga kuligire lika kumya minze iga Tanya kwante bejisiri. esiri mugambi na biri ga yani no 200 cyoke jigo kubora 200 cyoke Tugana ndakubikire gintoraja. Kubikire gintu nimbata kibesega ndara kwa siringi 200 urangakira chini ya maji chinde kuba nguchi kubeke bengi ndende beke asigite gaja kibese ngite tuchitokuna naye ngora bakajera Kuchabiri kondi ya toma tabia sinde Monje kuba mainga tingo mbona ngikina kone. Ngai tawera sende bali. Ngai isa soki bali. Kuna nani ngiro koroba iga. Bocha iga. Iri koli ndiro go tingo kutiba iga. Onye bisa chibando. Batru muka kuchimata. Tenango tora kama. Kama tora kwa nyara piento na sana nkonga ni uri chimburi chirega. Kingo kwirane ga. Kwa karando musigari yesi. Gari era ndi kusango chere. Basi kibono korangire basi kane tanje ira mpo. Njo. Totana ndi mburi yeyu. Ikera bwana ngakundi kibone kumeta bone iga abana kawe ja komboli ngo mwakorwe ruwe college mungu ndikagoja mutandi kumeto mungu nonye karo musomi ndasirite ne gweto mu ebitanya ngombi atogete bulirigaje bano umuntu utari muya okugwa okuruno muibi musambe karatiga nanjo mwete na eveteri moti kumesenya sound aete ngamote binga kimungu ngomorogi akabya sana yamona senge nchomongi na mama safi anjire ko kubwate bono yamona se byonsi omonene tata nyiku yamona se byonsi omonene yamona tata Jehova tikalingana liya tata nyasaye kana somo choyo bono obura bwa baba somo choyo byonsi tata nyasaye tikabiko bwenere se obura bwao no mwana Yesu Kristo yo muturi ito amen Buyamona sana. Tena sago sesani. Nane ninchengirane. Nkora tera nole ne sukali onywere chai. Ninchengiche. Buyamona sana mongina. Tiganya sago sesani. Nane mapiri moche kanisa. Ngocha ande pastor kanisa. Buyamona sana. Asante. Tata. yani akabya sana banga madenga kimungira ngabere rende kagye nakwane ko yese osani bwana bona kuna ngudwa maru bona yeke ndike tangani ayikabu musani one amaru abo musani one nebese bo musani bona karaiga ai nalu no muntu umya na magina na ko yebwa konda gali na kurta gali ne mitira na ora muski oko na jima de smo ko ngagire ndonge bintu sivega amwa kana ali ke kata kuje tango salito na tondora sali ndole nga ngimba tondo saluja Pasta gamanya bono. Kuna na etira maraguri na akorire. Munya musira akangai. Muraguri akangaina. Na ndonye ntatiga. Kuna ngo muraguri arari gocha kuragura umwana onako. Munya musira oyo. Tigambuga ati Yesu Kristo ore igoro. Weka. Nero rankonye. Montondo bwansi oiboire no na mwanya abantu bunangi boire. Hayo yote ni pira kabisa. Tigambuga ati Yesu ore igoro ibore tuno mwikoma chanu. Nero rankonye. Nero ra simyo mochione. Ora bese. Hangenda gochakera boni gambe keliruria nese. Kera ritu kana bori omonguru. Naya kwa mboke na naya kwa ndale. Nyigore na ndo manya sengo tacha. Chibye kwa manyene. Chakera boni ga ambuga ati pasta ngande kanisa tanga rine ngorke sia Yesu baire temburiane okay Yo my god no barali Mainga no anti bira sanyi subete karata sekretari kitamba kiana kinasa ma tena ko te ma honya ko ngita basa ina kieke
Kitambe kitali kiane. Kike mko moja na kike. Mwate kitambe kipia. Ekera mwa antivirus overgerete mbuli kuno mwana. Wemo arafu kwenda nemboli ikitambe kile kia kunza chuna kakomwa nende baginsani kitambe iki umuti yamwe useni komi usena musini Yatvera sika onye mbuli. Kitambe kingeri kia kono tete kwata Kitambe kile kiane. Ngirendo kwata yanga nje Na kitika nyomba isikali samaze kwende kaya baikoro. Bona makosa na kwa kwata Ha mbija kwantebya iko tonyolere kene nsaso kyobwate mbuli. Sasa umithinki ndakulira na rasa so kinende kuna njimu ko mwa banki usena omoroki antivirus kuna biru muibonta kungita. Oh no ndagitogo kora umete ngwakira ndo musikali jisi. Bagira Ya samante tasaso kyabwate singe tasaso kibona sie kera oitaniri. Nipita mipaka. Antivirus ya oni kono kakini chimota na wantebet nimboro ninche jako kokoni ono koraiga tura negochia Dito weka baka nyumba ngakira musikali isi mutego musikali acha ndoko ndepaka mwazo kitoka ndepaka rujwembo Bole sana ikapia ntobo rombo ati bana ingo genda kani kusambaliza soki ndembe kume mtebe ngoni mechukua sheria ndoko ni mwangu atika ni ama kaya ngale nyumba ngakira musikali isi mimote ya chinera alikurusa sasoki abo tesengenjo yo boibi sasoki esengenjo abo alisto kura bantaba gaka sasoki abo tesengenjo yo korose Atiba tigana uso bosikali na mani te tako chiaye ego amuntu ako kuma ngosa sarinde proper yebo lakini ngaka ngundie kara wati kanande ngeja bakuru sasa wamagana itwara abasensi tano jiga bwae bakongo baje tukambira akaiga tubarusete sabo yani makatanga ntingi betembo lisho pole rende singinjo na kwangona tete nkule sasa kyachikondo ka ono tayo chiko taisa sofia na yiga ntoko kora ogukira ayote benaki ayote ayo ko motia sabanto goro chako bonaki bisabela komenta mangana ayo ko motia sabanto ngote benaki chembote tisuri kwana lyo kabon tabo ko boya to kwa tianga na kero musika jisi tonda na kero ba pisi minte twatene na cruza babata sasoki babata na virus abantu bamocha kwanda baliga onyo bakuba no ene nyumba virus mwangire kabisa ngine kinda mukona ikitamba kyana shiko kinji kanati abantu mukubak lakini bone gati nabike kanisa kano na radis na bayi Bono uranda taga muntu tayo chiko tusabuka. Eba kule aya mama pima Tosoka mama pima njoo aje sanji igenda Karibu customer. Customer turi gocha yona kini joko tobekera kuru. Karanza aya Ilo tingo ta chiba sega ege sapuka kiretega. Karibu kwa seki awe kere special ka. Kura sambia. kara posi ane gera siba iga Sasa manya ta antivirus digango ndara ukana. Yan ukoda da onje ka sinini ka. Kore umo sambi jari. Onja jere to. mubekere mange Kuka. Bachi. Ayo bono diga na kisokoro. Kora siba. Diga chenga ne kara. to itara maru Diga kisokoro chikunde. Chiba sio simbi wara kichira chinyinga. Kora siba re. Waje jule wono. Waitamire sawa Siba. Ama yale. Kara sikende kama. Aya nara. aya mbekere na injo ngitira bata Kwanza antivirus ndakuchiba sikia nongwata madeni ya mama. kora ngonji na injo Otakomekero ya marua. Basa moka go nyali. Nanya mukete na ndagete. Okay, igena letera maruga gukona mukona mukana. Yani the way you are. Obwete ni ngwatu. Yeye songo toma etia Kinana ndo kwega na una takonyuga. Anyo kote tikonga marunte ni soke. yango pimere Oka go nyali ro bukete na ndagete. Ani musacha ngwatu sai. Omo badi buro mosonguro. batango ngita bole Aje. Ota ko tobekera maru. Ikono ngano kona taka. Ora soka kwa sai. Nako temto tunywe bia. na bwate chibese ngaini amubekera Moka ngai kwa matika. Anya mota metika chine kido bare minjo. Chibesa chiana kwate aranga. amangana mukaye ni chibese nga yakuru mubekera Diandu. Kila sija ko semia mbili chale. Chiko kai ngai. Ejinirenga. enebe sabwa kai Ya teke ejinirenga. kama ruli chaleli Rusi ngasiringi 800 bona ika. Kora ngasiringi 800.
Jamaa mtaki kireka sini kwa tukika. Na kweli chibesa nyange chenjia. Ai no mdosi. Ama kwa yanspire kwa nini biye. None karasima ya chiri mwao. Ya naye mbanguse biye tyanyo kokore bidoga. Stupid. Mdosi haya mubekire bintu. Manye mo kokore bidoga ntebi na ki omote to konseri nyanda kuchia. Kansa diga. Karas. Chibesa jana kupimira enka kongo ko randa. Meto. Muevere. Omeze boko takubo kimabure iko. Tejo mo kimangwa ga yuna ki. Magwambi. Bora gambia. Sa. Bono na tebirika. Bono na iseni kire kwa busu. Diga kwa toki mo ngibiri chibesa. Jama toki mo ngibiri chibesa. Karasa. Na koraiga. Bekera mamuga ikarasi chire. Papa Divaira Ningoro motinduguna Antivaira Papa Divaira Ningoro mochanjabuna Antivaira Papa Divaira Ebinta gokora yeto kwegena Tokwegena Amangana gokwana tokwegena Tokwegena Osmo Traders Limited neduka ye hardware ijweri miyomo chukisi eko nibintu au byobwagachi asamugurinse mono nigo bubwate chi computer chikobrukane chirange negwikere chiriuraganie boygo mbabwate sanitary wares echuchire chibakuli chichicho chisink nebindebinge mbabwate ibintu byo gutumika gukora plumbing gusekobeke mefreji ya mache buna chipipe na boygo ni chitap mbabwate chichibot buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate chitiles chiria chikwarwanse ase nyomba na chiria cha granite marbles batarire asiduka yabo yera se nyomba ya old Sansora building angenegete siniekenene gichigari imeyumo chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibere eye mokianda inye isano enoti inye isano